The result, whatever it is, always matter. Result always matter. Sebab nak tak nak, itu je lah outcome kita, hasil kita. Cumanya bila praising tadi tu, we not the praise result. But because of all those things done, we support kan, we understand, kita dah praise, kita evaluate. So it's about the result lah. The result should be the best lah kan. So kita hidup dekat dunia ni pun, result kita untuk apa? Kita masuk syurga kan. Saya selalu cakap dekat teachers, bila you all ada satu benda, you set, bila you datang sekolah, jumpa anak-anak, letak ikhlas, letak niat ikhlas. Bila awak ada benda ni, letaklah sebagai ini adalah saya punya bekal saya untuk ke akhirat. That's the result. That's the result. Maksudnya, ialah the multiple result. Teacher ni memang senang sangat nak kumpul pahala. Of course. Tapi kena niat dengan betul lah. Kena niat yang betul. Bukan teacher je lah, kita pun boleh ni kan. Sebab kita ada orang yang memudahkan urusan teacher kan. Jadi somehow kita insyaAllah Allah kita pun kena ikhlas juga lah. Kita pun kena ikhlas juga.